iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona. Mu Rwanda haravugwa urupfu rw'umugabo wishwe arashwe n'ingabo z'igihugu. Biravugwa ko uwo mugabo utamenyekanye umwirondoro we yageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Kongo. Nibyo, hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha 4 n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko. Uwo ni Bwana Nsabimana Mvano Etienne, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Aloise Bigirimana. Umushikirizamanza mukuru wa CPI avuga ko atakimutera ubwoba inyuma y'aho perezida wa Amerika Donald Trump ategekeye ibihano kuri iyi sentare ishaka gutohoza ku byaha byo mu ntambara byoba byarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan. Fatou Bensouda yabwiye ijwi rya Amerika ko atazodohoka ku cyo iyo sentare yiyemeje cyo gucira imanza abakoze ibyaha byo mu ntambara. Trump ku munsi wa kane yategetse ibihano by'ubutunzi no guhagarika ingendo muri Amerika ku bakozi ba CPI n'imiryango yabo. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe ubutungane William Barr yatangaje ko ubushikiranganji arongoye bufise ivyemeza ko iyo sentare yaranzwe na ruswa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika Mike Pompeo nawe yashikirije ko Amerika itari muri iyo sentare, yongera aragabisha ibihugu bya Buraya bicuditse bihurikiye mu muryango wo kwivuna umwansi hamwe wa OTAN. Abagabisha ko nabo bashobora gukurikiranwa n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara bakoze muri Afghanistan. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yashikirije kuri wa kabiri ko Somalia Cisse atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yaranyurujwe mu kwezi kwa gatatu n'abantu bitwaje inkoho ari muzima. Perezida yashikirije ko leta ifise ivyemeza ko Cisse akiriho inyuma y'amezi anyurujwe. Yemeza kandi ko azi abamutwaye kandi ko vuba azoboneka. Cisse arongoye umugambwe Union pour la République et la Démocratie, yigeze kuba kandi n'umushikiranganji w'ikigega ca leta kandi yaraharaniye ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora. Abajejwe umutekano bamye bavuga ko bakeka ko yanyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu zishimikiye ku muhari wa Al-Qaeda. Urunani ruhurikiyemwo abaganga muri Nigeria rusaba leta kubaronsa ibikoresho byo kwikingira umugera wa corona hamwe n'akarusho ku mushahara kuko bavura abanduye COVID-19. Bagabisha ko bataronse ibyo basaba bazobandanya imyigaragambyo yo guhagarika akazi batanguye ku munsi wa mbere. Dr. Aliyu Somboka arongoye urwo runani amenyesha ko abaforoma bakurikirana abarwayi ba corona nabo bazohagarika gukora mu gihe leta itoshitsa ibyo basaba mu ndwi zibiri. Abaganga bashika kuri 10 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Nigeria. Somboka avuga kandi ko abaganga bashika 200 bapimwe bagasanga baranduye uwo mugera. Umushikiranganji wa Nigeria ajejwe magara y'abantu yashikirije ko gushika ku munsi wa mbere abantu bashika 16,600 barenga banduye uwo mugera n'424 bamaze gufa. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yarateye umukono ku itegeko ry'ibigiye kuzohindurwa mu gisata cy'igipolisi. Ni mu gihe igihugu kikiri mu myiyerekano yiyamiriza ubwicanyi n'ivangura rishingiye ku rukoba bikorwa n'igipolisi ku birabure. Trump yashikirije ko aya mategeko azotuma igipolisi mu gihugu cyose gikorana ubuhinga bwo ku rugero rwo hejuru mu gukorera abanyagihugu.
avuga ko abapolisi bazokwigishwa ubuhinga bwo kudakoresha ingufu zirenze mu guhangana n'inkozi z'ibibi. Muri iryo tegeko Trump ntaco yavuze ku macakubiri ashingiye ku rukoba aranga abapolisi bamwe bamwe, kimwe mu byo abari mu myiyerekano mu gihugu basaba ko co hinduka. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi yashikirije ko iri tegeko rya perezida ata nguvu rigira kandi riterekana ivyohindurwa ku butungane bworohereza bamwe n'ubwicanyi bukorwa n'igipolisi ku birabure. Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi rya Amerika, twumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri wa3.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho bivugwa ko igisirikare cyarashe kikica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo utamenyekanye umwirondoro yahise ashyingurwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira uyu wa kabiri nibwo abasirikare b'u Rwanda barinda umupaka mu kibaya gihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giherereye mu kagari ka Bugeshi mu murenge wa Busasamana barashe bica umuntu wageragezaga kwinjira mu Rwanda anyuze mu nzira zitemewe. Amakuru Ijwi rya Amerika ikesha inzego z'ibanze na bamwe mu baturage bahegereye avuga ko uyu muntu warashwe ari igitsina gabo, ariko atashoboye kumenyekana niba ari umunyarwanda cyangwa umunyekongo cyangwa n'icyamugenzaga. Cyakora babonye umurambo we bavuga ko yari yambaye ubucocero, aboneka nk'umuntu watindahaye cyangwa umaze igihe yibera mu mashyamba. Nyuma y'uko inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bashakishije amakuru bagira ngo barebe ko uyu nyakwigendera yamenyekana agashyingurwa n'umuryango we, amakuru avuga ko nta wigeze amumenya, bityo ubuyobozi bw'akarere butegeka ko ahita ashyingurwa. Birakorwa. Ahashyira umugoroba wo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga hafi y'aho nyakwigendera yarasiwe twasanze yamaze gushyingurwa. Mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bwana Nsabimana Mvano Etienne yaduhaye yemeje iraswa ry'uyu mugabo. Nibyo, hari umuturage warashwe anyuze mu kibaya hafi mu masaha 4 n'igice z'ijoro ava mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ikibaya gikunda gukoreshwamo n'abantu bakunda guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Rero ku rwego rwo kwirinda umutekano wo gukumira ibyahungabanya umutekano w'abaturage yarashwe koko. Yarashwe gusa amakuru twatabashije kuhuza nuko atamenyekanye, yaba ari mu ruhande rw'abaturage ndetse n'ubuyobozi twabashije kumenya umuturage uwo ari we, ahavuka naho akomoka. Inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu bihe bitandukanye zakunze gutanga umuburo zihanangiriza abatuye n'abagenda mu karere ka Rubavu kwirinda guca mu nzira zitemewe, by'umwihariko mu masaha y'ijoro, zivuga ko gutandukanya umwanzi n'umuturage usanzwe bitakoroha kuko muri aka gace ari naho akenshi abahungabanya umutekano w'u Rwanda bagerageza kwinjira banyuze. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko muri ibi bihe isi yose n'u Rwanda by'umwihariko bakomeje gukora ibishoboka ngo bakumire ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona, abaturage bakwiye kurushaho kwitwararika. Nabwo butumwa umuyobozi w'akarere yabashije kuganiriza abaturage no kongera kubibutsa ko nimba hari abaturage bari muri Kongo bifuza gutahuka muri ibi bihe n'ubundi bakoresha inzira zizwi y'imipaka, yaba ari Kabuhanga, yaba ari Grande Barriere cyangwa Petite Barriere. Ibyo bakomeje kubikangurirwa ko inzira zose zapanya mu by'ukuri wayirahira kuzinyuramo yabagamije kuzanira abaturage kandi abavandimwe iki cyorezo. Ntago mu by'ukuri yaba ari ibintu byiza. Ni umurongo twafashe rero kandi dukomeza gukangurira abaturage. Mu ijoro ryo ku itariki 7 rishyiriye 8 z'ukwezi gushize nabwo muri iki kibaya harasiwe abanyarwanda 2 bahita bapfa, bivugwa ko bageragezaga kwinjiza urumogi rukabaka ibiro 70 mu gihugu. Nubwo uyu muturage warashwe atamenyekanye inkomoko n'imyirondoro bye, hari bamwe mu banyarwanda ifungwa ry'imipaka ryasanze mu mujyi wa Goma babwiye Ijwi rya Amerika ko batinye gutaha kubera amakuru bahabwa yuko abasoje akato bafungwa amezi 6, ingingo ishobora gusobanura impamvu abafatirwa mu nzira zitemewe bakomeza kuba benshi.
tujya kuri Grande Barriere abandi bakadutera ubwoba ngo nitugerayo baratujyana mu kato ibyumweru bibiri, nyuma y'ibyumweru bibiri badufunge ngo amezi atandatu. Hari abandi ujya ubona nabo batinye kuza? Ni benshi cyane, ni benshi, abonzi barengana 50, abasore, hari abagabo, hari abamama, hari abakobwa, ingeri zose zirahari. None se bose ni ugutinya ngo bazafungwa gusa cyangwa ni ukwanga kujya kumara iyo minsi 14 bategereje? Iminsi 14 ntabwo twayanze, ahubwo icyaduteye ubwoba ni ukumara iyo minsi 14 bakanadufunga. None se ayo makuru mwayabwiwe nande ko babafunga? Hari abacuruzi bajya bazana imizigo ahangaha Igoma bayishesha hano kuri Grande Barriere, nibo baza amakuru akaba ariko batubwira. Amabwiriza ya guverinoma y'u Rwanda avuga ko abanyarwanda bari hanze bose bemerewe gutaha bagashyirwa mu kato k'iminsi 14, abasanganwe ubwandu bwa virusi ya korona bakavurwa naho bo bigaragaye ko ari bazima bagataha. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buherutse kubwira Ijwi ry'Amerika ko abafashwe baciye mu nzira zitemewe aribo bashobora gukurikiranwaho ibyaha bijyanye no gusohoka no kwinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Gilbert Habyarimana ayobora aka karere. Baciye mu nzira zitemewe abo bakaba bagomba gukurikiranwaho icyaha cyo kunyura mu nzira zitemewe illegal crossing kugira ngo babiryozwe n'amategeko bazahabwe n'ibihano bijyanye nabyo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busaba abaturage kwigira ku bagiye bicwa bagerageza guca mu nzira zitemewe bityo bakabicikaho. Busaba kandi kugira uruhare mu kwicungira umutekano no kugira amakenga kuri buri wese winjira n'usohoka mu mudugudu mu buryo butazwi. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika imaze kumenya ko mu ntara ya Gitega hakomeje ibikorwa byo gutegura ahazashyingurwa umurambo wa Perezida Pierre Nkurunziza witabye Imana mu cyumweru gishize. Nubwo ayo makuru ataremezwa n'itsinda ry'abategura uwo muhango, hari ibikorwa biboneka ko icyo gikorwa cyatangiye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Icyo kibanza kiri muri quartier ya Musinzira kwibarabara bita rya Muyinga, ahari hategura icibutso c'umugwanyi yaguye ku rugamba. Mu gatondo ko ku munsi wa kabiri, inyubakwa ziri muri icyo kibanza zareko zirabomogwa, abandi bahinga mu vy'ubwubatsi bapima neza ico kibanza. Ivyo bikorwa vyari bihagarariwe na Jean Bosco Ntuzwenimana, umushikiranganje ajejwe inyubako n'ibikorwa vya leta. Amasoko y'Ijwi ry'Amerika yasiguye ko hagaragaye kandi Zefire Maniratunga ujejwe gutunganya ingendo no kwakira abashitsi b'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ari nawe arongoye umugwi ujejwe gutegura ishingurwa ryiwe. Abakozi bakuru b'iperereza ry'u Burundi, ibihanganye mu gipolisi baguma bakurakuranwa muri ico kibanza, biboneka ko kiriko kirategurirwa ikintu kidasanzwe. Uko umwanya ugenda, abakozi n'abajejwe umutekano niko biyongera muri ico kibanza, ubona ko bakeneye ko ibikorwa vyihutishwa. Nta mutegetsi n'umwe arashima gushira habona ibikorwa bariko barategurira kuzokorera muri ico kibanza. Ivyo bimeze gutyo mu gihe hari haheze imisi havugwa ko hari ikibazo c'aho bazoshingura Perezida Nkurunziza. Amwe mu makuru ava mu begereye umupfasoni wiwe avuga ko umuryango wiwe ushaka kuwabo yoshingurwa ku kirimba ciwe kiri Imwumba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahasanzwe avuka. Yamara Ijwi ry'Amerika ntiturabasha kuyatohoza neza. Iyindi migwi ibiri igizwe n'ibihangange by'umugambwe CNDD-FDD Perezida Nkurunziza asanzwe abereye imboneza y'amaho, bamwe bifuza ko yoshingurwa ku kirimba citiriwe umwami Ntare Rugamba kiri Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Uwundi mugwi muri ivyo bihangange nawo wifuza ko Petero Nkurunziza yohambwa Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Kugeza ano mango Ijwi ry'Amerika ntiramenya neza ryari ikiziga ca Petero Nkurunziza kizoshingurwa. Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika, mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730.
ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa kabiri leta y'u Rwanda yongeye gushyiraho ingamba nshya zidasanzwe ziri mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Uko bigaragara hari ibishya byinshi biboneka ko bigiye gukomorerwa mu mugambi wo koroshya ingamba zariho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa uri i Kigali mu Rwanda. Uhereye kuri serivisi zemerewe gukora mu bishya habonekamo ko ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye charter flights, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se baba baje mu matsinda bwemewe. Inama y'abaminisitiri ikavuga ko amabwiriza arambuye kuri ingingo yazashyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Tukiri kuri ingingo igihe ubukerarugendo bwabona ababugana bishobora kuzahura uru rwego kuko mu bihe bitandukanye kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda hakunze kumvikana izahara ry'ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. Mu bindi bishya biboneka mu ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe harimo ko hoteli zizakomeza gukora ariko noneho zemereye kwakira inama ba nyirazo n'abazigana bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Inama y'abaminisitiri ishishikariza za hoteli kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Kuri iyi ngingo nabwo kuva icyorezo COVID-19 cyaduka ku butaka bw'u Rwanda amahoteli menshi yarafunze ndetse yirukana abayakoreraga kuko ngo ntacyo yarakinjiza. Bishoboka ko nanone igihe haboneka abayagana waba ubaye umwanya mwiza ku bari batakaje imirimo ndetse na ba nyir'amahoteli bashobora kugira icyo binjiza. Iyi nama y'abaminisitiri idasanzwe ibaye mu gihe hasaga na hari igihirahiro ku batwara abagenzi kuri moto ndetse n'abagenzi bazikoresha muri ibi bihe ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera. Byakekwaga ko abamotari bari busubizwe muri gahunda ya guma mu rugo, ariko inama y'abaminisitiri yemeje ko moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima muri utwo turere twombi turi mu kato. Yasabye abatwara abagenzi kuri moto kubahiriza amabwiriza y'isuku kandi bakambara udupfukamunwa igihe cyose. Ni nacyo kimwe ku ngendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa se intara n'umujyi wa Kigali zemerewe gukomeza, ariko kujya mu turere twa Rusizi na Rubavu birabujijwe. Gusa amakanyage muri bicuruzwayo yemerewe kugenda mu turere twose tw'igihugu. Ikindi gishya kigaragara mu ngamba nshya z'inama y'abaminisitiri harimo ko imihango yo gushyingirwa mu nsengero yemewe noneho ariko ikitabirwa n'abatarenze 30. Aha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu niyo izatanga amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Ku mihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera ku bapfuye mu nsengero nayo iremewe, gusa nabwo ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Nicyo kimwe no ku mihango yo gushyingura itagomba kurenza abantu 30. Mu bishya biboneka muri serivisi zizakomeza gufungwa byemejwe n'inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, insengero zizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yashishikarije abanyamadini gukomeza gushyiraho ingamba zo gukumira no kwirinda icyorezo COVID-19 mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungura mu minsi 15 iri imbere. Inama y'abaminisitiri idasanzwe ikavuga ko gufungurwa kw'insengero byizashingira ku bizava mu bushakashatsi buzakorwa n'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe kandi bizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri idasanzwe yakomeje gushimangira ko imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa cargo trucks. Yongeye kwibutsa ko abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato, isolation mu Cyongereza, nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Byibukije ko abari mu kato biyishyurira serivisi zose bahabwa. Amashuri kandi azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2020. Kuri izi ngamba nshya hari abanyagihugu bumvikana bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bazishima, abandi basaba ko inzego z'ubutegetsi zabafashiriza mu ngo aho bari cyane mu turere twashyizwe mu kato. Aba dutangiye ku myanzuro zafatiwe Rubavu kabisa hano hirya Rusizi
aho gupfa kwaremba ariko ndidute ariko ubuzima bw'abantu bukaramuka abatabyakira byakire na n'ubundi naho gupfa none ntapfusha. Abambuka bavuye hano muri Kongo aho kugira ngo bakomeze bazane ubwo bwandu babukwirakwize muri Rubavu, byaba byiza bagiye bakumira hakiri kare kugira ngo batateza ikindi kibazo muri Rubavu. Izi ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri idasanzwe biteganijwe ko zizamara iminsi 15 zishyizweho mu gihe bikomeje kugaragara ko ubwandu bushya bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Duteguriye inkuru mu Rwanda habarurwaga basaga 600 bamaze kwandura iki cyorezo. Abasaga 330 nabo barakize, naho abandi bari hejuru ya 270 baracyarwaye, mu gihe babiri ari bo batangazwa n'inzego z'ubuzima ko cyabahitanye. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Tugume mu Rwanda, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rirasaba Perezida Paul Kagame kudashyira umukono ku itegeko ryemera iyubakwa ry'ikigo cy'ingufu za nukiliyeri mu Rwanda nk'uko ryatowe n'inteko ishinga amategeko. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma, Bwana Frank Habineza uyoboye iryo shyaka yavuze ko icyo kigo kizangiza byinshi kurusha ibyo kizakiza. Aratangira asobanura impamvu ishyaka rye ryatoye oya mu gihe cyo gutora iryo tegeko. Kubera ko tuzi neza ingaruka z'ibigo bya nukiliyeri aho biri hose ku isi uko bigenda, icyambere bisaba amafaranga menshi cyane kugira ngo byubakwe, kandi urebye bije y'igihugu sinzi ko bizacobera kugira ngo gishobore kwubaka, kuko hari n'ibikoresho bikenerwa za uranium nazo zirahenda cyane, kandi nazo za uranium nazo zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, kuko zifite ibintu bita radiation, ibintu biturukamo bitumuka bikajya mu bihaha by'abantu, mu bantu bakabihumeka, bikaba yabateza indwara zirimo za kanseri n'ibindi, kandi bikaba bigera kure cyane. Ikindi kandi tukareba imyanda yava muri icyo kigo, bivuga ngo ibyo baba bakoresheje iyo bivuyemo buri imyanda, kubona aho ubishyira ni ikibazo, kuko nk'ubu mu Rwanda dufite ikibazo cyo kubona aho dushyira amaordinateri, izi za mudasobwa iyo twazikoresheje biragoye cyane kubona aho bazabona aho babijugunye byamaze gukoreshwa. Ni ukuvuga ngo ubu none nk'iyo myanda bituza aho izashyirwa, kandi imyanda mibi ishobora kubikwa imyaka 100 itarabura. Noneho ikibazo kindi, ibyo bintu naho wabicukurira mu butaka ukabishyiramo, bihita bigenda bikangiza amazi ari ikuzimu, amazi ari hasi mu butaka, bikayangiza. Ni ukuvuga ngo bikagera kure kugira ngo abantu bose banywa amazi bashobora kunywa amazi arimo uburozi. Noneho tukavuga ati ibintu byose ko bifite ingaruka, none biramutse bigize ikibazo bigaturika, bikaba akisida yabyo twakora gute, twabigenza gute? Kuko urebye mu masezerano yize gusinya umwaka ushize ajyanye nuko igihugu cyafashwa haramutse habayeho akisida ya nukiliyeri, batanga amafaranga make ya miliyoni 5 z'amadolari batanga. Nko mu Buyapani ejo bundi tuka muri Fukushima mu Buyapani byasabiye miliyari, imiryango bavuga ko ari zarenga miliyari 10 z'amadolari kugira ngo bashobore kuba bangana n'ingaruka zaje. None urebye n'ibyabaye mu kera mu Burusiya muri Ukraine ubu aho bita Chernobyl, ingaruka zaho na n'ubu barakubwira ngo nyuma y'imyaka irenze 30 nta giti cyamira, nta bashobora kuhabona cyangwa se aho hantu nta kibazo gishobora kuhaba buri myaka 30. Kandi ibyo byagize ingaruka no ku bindi bihugu byo muri Europe, nko muri Sweden naho byagezeyo n'ahandi hose, kubera umuyaga utwara ibyo byose byaturitse. Nabo bavuga ati biturikiye hano mu Rwanda, ni ukuvuga akarere k'ibiyaga bigari kose kagira ikibazo, ndetse no muri Afurika byagira ikibazo. Twe tubona igihombo cyo kinini kurusha inyungu, kubera iyo mpamvu twatoye oya bw'iyo tegeko. Njyewe na mugenzi wanjye turi mu nteko ishinga amategeko. Ibyo bintu nkurikije ukuri mubivuga ni ibintu byumvikana nk'ibiteye ubwoba cyane. Kuki muri babiri gusa mutora oya? Nacyo twagarutseho itangazo twatanze, bano bakoze umushinga bagaragaje gusa impamvu iriza gusa, nta naho na hamwe bigeze bagaragaza icyo bita disavantage cyangwa se ingaruka mbi. Ni ukuvuga ngo twavuga ko bahumaga abantu mu maso babereka ngo nitukora nukiliyeri tuzateza imbere ubuhinzi, tuzateza imbere kwa muganga, tuzakora iki, ariko ntibagaragaze ngo hazabaho n'ibi. Twumva yuko icyo cyabaye ikintu kitari cyiza mu bateguye umushinga w'itegeko, kuko ntabwo bigeze bagaragaza ingaruka mbi, ku buryo twizera yuko nari kwizera yuko bagenzi bacu bandi iyo bari kumenya neza ingaruka zabyo zose byagaragaye muri uyu mushinga, nibura nabo bari kuba babitsindaho bagatora ukundi. Ariko bivuze ko twebwe n'ishyaka ryacu n'ubundi tuhanira demokarasi, ariko twarengera ibidukikije. Niba twebwe ibijyanye n'ibidukikije tubitaho kubimara, kuko turabona iri tegeko cyangwa se ikigo cya nukiliyeri gishinga mu Rwanda, kuko n'ubundi bamaze kugitwara kizashingwa, kizagira ingaruka itari nziza ku bidukikije no ku Banyarwanda ndetse no ku isi yose.
uti bamaze kuritora n'ubundi icyo kigo kizashingwa, mugiye gukora iki mu ishyaka ryawe kugira ngo mugerageze kurengera ibidukikije uretse gusa gutora oya muzaterera agati mu ryinyo mugumaho? hari byinshi byakorwa, ariko buri cya mbere gikorwa ni uko twisaba perezida wa repubulika, kuko niwe awusinyira ku itegeko bwa nyuma. ubu itegeko rivuye mu nteko ishinga amategeko risinywa na perezida wa repubulika bwa nyuma akarishyira muri gazeti ya leta. ubu icyo twamusaba ni uko yashishoza kugira ngo ye kurisinya ye kujya mu nteko ishinga, ye kujya mu gazeti ya leta. ubundi tuzabamenyesha igihe cyose kigeze. ariko se bwana Habineza, ibyo bintu uvuga ko ntekereza ko n'abagiye gukora iryo tegeko babizi, kugira ngo abantu bajijukiwe n'ako kaga umaze kubwira abumva radiyo ijwi ry'Amerika, utekereza ko baba barashishikajwe n'iki kugira ngo bakore iryo tegeko bemeze yuko icyo kigo cyubakwa mu Rwanda? urumva twebwe ni nabyo twasobanuye ejo, turabona ati ibyo gukora uruganda rwanda gutangira icyo kigo cya nucleaire mu Rwanda ni ukwizirikaho igisasu, kandi twavuze ko ari igisasu cya nucleaire, ni igisasu cya nucleaire. ni ukuvuga ngo ugituzirikanye cyangwa gutuzirikana n'abantu bose. bo bakavuga ngo bizafasha mu kuvura kanseri, ngo abantu bageza mu Buhinde kwivuza kanseri, tuzajya tubavura ari benshi hano mu Rwanda. bakavuga ngo n'ubundi ibyuma byose bituma imodoka duca hose ngo birimo nucleaire, ngo ubu tuzajya dukora ubushakashatsi, tuzajya dukora iki, tuzajya tubyikorera ibintu byinshi cyane, ngo bizateza imbere ubuhinzi ku buryo urumva bafite inyungu zabo bavuze ziri aho, ariko twebwe turabona izo nyungu ntawe zihuriye n'igihumbi. turabona inyungu ari nkeya kurusha igihumbi, turabona igihumbi aricyo kinini cyane kurusha inyungu zavamo. banywanyi bakunze ibijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815 n'ibihumbi 11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675 n'ibihumbi 17530. naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9470, 1170 n'ibihumbi 13630. ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. inshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 17 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2005, Musenyeri John Sentamu yagizwe arikiepiskopi wa diocese ya York iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubwongereza. uwo mwanya yawushyizweho n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri abigiriwemo inama n'uwari minisitiri w'intebe Tony Blair. yari umushumba wa diocese ya Birmingham, yaragijwe muri 2002 avuye muri diocese ya Stepney. amaze kugirwa arikiepiskopi wa York, Musenyeri John Sentamu yabaye umuntu wa kabiri ukomeye cyane muri kiliziya y'Abangirikani nyuma ya arikiepiskopi wa Canterbury ahari icyicaro gikuru. yakira ishyirwaho rye, arikiepiskopi wa Canterbury Rowan Williams yaragize ati: Musenyeri Sentamu ni umuntu ushyira imbere iyogezabutumwa no kumva ibibazo duhura nabyo, cyane cyane irondabwoko. Musenyeri Sentamu yavukiye muri Uganda, aho yakoze umurimo wo kunganira abantu mu mategeko. arangije muri kaminuza ya Makerere, akaba yari mu kanama kakoze iperereza ku yicwa ry'umuhungu mwirabura Stephen Lawrence n'umwana ukomoka muri Nigeria Damilola Tela, bombi bishwe bazira ibara ry'uruhu rwabo. mu cyumweru gishize ku itariki ya 7, Musenyeri John Sentamu yeguye ku mirimo ya arikiepiskopi ku mpamvu y'izabukuru. yari afite imyaka
71. Mu gihe yari umushumba muri kiliziya y'Abangilikani, Musenyeri Sentamu yavugaga ko adashyigikiye ko abantu bahuje igitsina babana, ariko kandi yemeraga ko umukobwa n'umuhungu bashobora kubanza kubana mbere yo gushakana. Yabisobanuraga agira ati ni byiza ko umuntu abanza kumva niba amata aryoshye mbere yo kugura inka. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Mokibili Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru na bagenzi banjye bandi bayabagejeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.